wabanjwe eGibeni wasethesa umthalolo madima wenda kuthi bantu basigibele tinhloko sangena emlilweni nasemantini wakuye wasikhuphulela enaleni land of bounty, land of plenty, land of celebration, land of joy, land of peace. Lapho sikhushulelwe khona wena nkulunkulu. Uthi neke asilinge ngalungelo yena utasivetela liso. Yena tawanda njani? Tasivetela liso. Uyadinga imangaliswa bazalwane ngile genealogy yalo Jesu. Ayikhaza lo mkhunjana lona athi lo lesikhulumi lesi yeyini asesimfunze ndo hambe emagameni akhe Matthew 1 lona ngumlandvo kuqala kaJesu Kristu labe situkulane sa Davide naye abe situkulane sa Abraham watala Jakobe watala Juda kanye nabomnakaba ngithi ngisebathi bantwana baJakobe bebangithwele ufa lo Juda umtala ebudzaleni bakhe utalwa ngumfati lesibeletho sakhe bese ndenja bekasaluwa kati angithi lo Juda losho imvumiso uyasinglishwa out nje imvumiso lo Juda bametha kanjalo lo nini kanye nabomnakabo labangakhe labang11 siyabathi nangeJuda ekhuleni kwakhe dithathela umfati Juda watala oPeresi naZara Juda watala oPeresi ubatala kubani ubatala kuTamara sengutshela kuthi labafana lababili labo Peresi nabani naZara bobani labo Peresi naZara kuthiwa Juda utithathele isithandwa sakhe Juda utala abafana bakhe labathathu uyasuka lo mfana wakhe lona weqala uthatha Tamari lo Tamari mangalisi sihlale sithi masikhuluma mfundi sikhuluma ngenkuzi sithi lo mfana kade bekasilile wasikhula timpahla tekuzila wagqoka tinzilo takhe wahamba wayokuma emgwaqweni yefika lendvodza lena yamsoma atsekisakithi siyakhumbula ephas defender kuzila nemakhona magne debate yekuzila labanye bathi akungeke kwazilwa labanye bathi akuzilwa ngane eBhayibhelini ikhona kuzilwa sisayitha lena sisayitha nangiTamara uyafake le ndvodza yaTamara lo mfana Juda wekuqala uma sekafile njengelisiko lethu thina eMaswati afanana nesiko lemaJuda amen iyafanana nesiko lemaJuda uyasuka Juda ngubabedala wakhe angithi ubabedala waTamara umnika bani umnika lo mfana wesibili kuthiwa lo mfana weqala uthi lo mbhali lo mfana weqala lona bekonakele kakhulu wakhohlakele kakhulu washeshe nje wafa lo wesibili kumfana uthi takamngena lithi la kumngeneni wacabanga umfana wathi asithi uma ngalala nalomakelo nalontomba nalomfati wabhuti wami lesikangekho emhlabeni utawutala kusho silifa lalobhuti wami sesitawuthatha ngilomfana lekamtele
ngoba phela uma ungenile makuthi uyongena kuthiwa wona sotawubuka tonke la impahla talobhuti wakho angithi wathi no ngidamvuma nje la kubatali bami la embi kwababa eJuda ngimvume isichavele ngiyavuma ngidawungena lapha endlini yakhe ojabuthi le ngafike ngikwende naye lapha neke ngimewete ngalamanye amagama ngoba ngangifuna ukuthi atala umfana ngoba lo mfana tabe sewuyangibangisa la kule lifa lalo bhuti wami ngilifuna lonke libe lami yabona bathothi ngane izulu liyabuka lizulu kanjani ngoba kumnenvo lokho nakho nawe nawalethwa uNkulunkulu kune purpose wangamtala umbana wasuka wafa wathi Juda hawu baphela abantu bami maswati sisho njalo sisunemfelo ngahambe athi Juda sengisele namunye wasuka waconza wathi kuye lalela lapha makoti hamba ubuyele kini angisuyambona sesemncane lo kusafuna ngimkhulise azilise konke sakamngene naye usesemncane ngisetamkhulisa usathi ngekhula ngase sengiyakulanza lekhaya kini so yabuya sotongena wahamba Tamara ekhaya kubo wakhula lo mfana wakho egcina Juda wasuka Juda wamthathela umfati wathi nenge nje ngicali ngilanzelwe yamuntu utawufa lo wegcina unemfelo mosilo yamfulo wena akasoze akhohlwe nguwe okwenza uncono yena masasingenisa siholele egibeni utasingcobela wahlala ntombatana Tamara kubo wahlala lenze defika tinzaba leya muntu lomlinzile so wathatha umfati ulise wamtekela umfati wathi Tamara mina ngumfati wakaJuda babetala wami wafika ke lilanga kuthiwa kwafika lilanga umkhosi lothide leka Israyeli ngalesikhathi lesi sekuyohula ini timfu tatihulelwa enzaweni lethi entsabeni aphume emadodza ekhaya ahambe lemkhosini kwakufika kucelebrate bisho njalo leli lombhalo uthi kwakufike kucelebrate isikhathi sekujabula niyathi ke madodza makajabulile kumele wethe bafati wasuka Tamara wakhumula tingubo takhe tekusila wagcoka tingubo tebuntombi atishaya wayishaya perfume wahamba wase uma endleleni la kutawenza khona Juda aqhamba Juda sikhathi sekuthi jabulisa wayibona indvombi wathi sonzeta washikisha standla yathi indvombi kudinkinga uma ungangimane nje unika indvuku yakho unike neringi yakho nendandatho yakho kwaba umthwalo malula mfundisi kwaba into lemalula le ucela into lenginayo wavele wamnika ngikuphethe esandleni futhi kula wavele wayikhumula wamnika wasuyahamba wacethe wahamba Tamara wabuyela kubo ekhaya kubo wabisela tingubo takhe tekusila tenzile wahlala sakhula sisu kulomango waka-Israyeli umfelokade nalakithi bazalwa nomfelokade lo wemithabo yanzaleyo waba inyanza leyo waphuma wonke umango ngetinkani mfelokade enzini wemithi utasitshela kahle
wase kuyabidwa lefika ligama nakujuda lapha usesigodzi uyefika lapha kunenakhunjana kunemfelo kwathi lo wemithi ngubani ngilomakoti wakho wathi ngasafile naye wabanga khona wathi makuthethwa leliqala nami ngidaba khona kwathiwa kagcotshwe ngematshe aze afe akhishelwe ngaphandle kwalesithi ayogqotshelwa khona afe kwasho njalo nomthetho waMusa ugangile bathi batamtekisa licala kucala sitshele sisunzini usithathaphi awu intombatana lengithamara yathi hushu inakho njani ufunza khona mfundisi Genesis 36 ya 38 or 38 years yabi hushula intombi lengimashi lengithamara yathi umnikati wana kungiyelo lo muntu yabona mfundisi mina ngithanda ukubanga abantu bakaThembe ba honest Juda kazange besulaphika angathi noma kumbe vele le ndlu yakhe beyatiwa ngibonke abantu inalenda thathu yakhe wavele wasarenda wathi ngimngani wathi ngimi ngimngani manje mzalwane uyambona uNkulunkulu kumuntu lotigqocile wahlala kahle wathi ngawubuka lo nkulunkulu lona lo wamdala wangilethe emhlabeni anginawuhamba indlela dikhucitelako kuthi liso wangena elugeleni lwesitukulane saJesu uqala bani mina bengicabanga simfundisi tawubalwa nakunje nakutawubalwa Eva utawubalwa Sara kumfati wekuqala lobalako ngilothamara ekudzingisweni kwakhe imagine ya-accuswa unemfelo kani madoda athi sitakuthatha njalo wesidzanza nesihlale ngakho la emakhaya mfundisi kunemandvodza labangewedi bafati babo badlala ngabo ngicela uku-encourage sihlala likhona lizulu khona uNkulunkulu uphelele khona soza khohlwa azama mkhohlwe Tamara wathi Tamara bakhona abafati baphilile before boSara sinababala kodwa ngithuma sekubhala situkulwane saJesu wena unumber 1 baba bantwana baJuda bobani boZara nabani na Peresi wabadala kunina wabo lokungithamara lo ntombazana lo Tamara wemitha sefika isikhathi sekubeleka wakhanza ukuthi umithe twins ngema-twins yaphuma lo wecala lo mbelekisi wathatha inthambo wabopha lesandla ngokwaphuma ngesandla waveta sandla wathi ayibophile inthambo wababiyele ekhathi umfana siswi kwasekuphuma nangwecala atobeka bekisa phela abekisa kuthi wecala nginawo angisifuna sibekise vele ama-twins nami nanga ame ngiya lo wecala intombatana lo mfana waphuma ekugcineni uyabekisa ke lona just in case baya identical abantu uma ngathi angisheshe ngibekise sabe shobe isikhathi isendla sibiyela ngekhathi kwasuka kwaphuma nangileka kangafaka insabo lo kwaphuma lo Perez wasuyalandzela lo wenza amen uthi ke uNkulunkulu ezulwini na uyabona beketela lelivangeli beketela kwentendo okuhle ubeketela ekukholweni noma bekabhekene nengqinamba badlala ngaye abafana lababili bahlekisa ngaye benda uyabona uyibona inhlamba lengakufanele mangweni wathwala inhlamba ntombazana unemfelo obulala emadroza
Cedza abantu abami ngcono umhambise. Ngekwemhlaba kwakufanele ahambe. Kodwa nganaqala la akazange athi ngiyodidi ngoba silaba athi siniyoti khulumela mina. Ngiyoti defender mina ngikhulunyelwa ngibani? Yalwe takhulumela Simakazi. Wamkhulumela. Ya, kuthiwa komfana kwasigora mani. Kwathiwa khona baba nginamhlupha mani bese lokungakangena lapha. Ungena uja lena afika lembhedzeni ngiflathele ngibhekele. Hlala emendweni. Hlala. Wethembeke ungawabuthi ungenyusa umfula washo bandla. Bathi ehlisa umfula. Ungayiyothoda. Ngakwenti. Hlale. La ikhathi endle. La kulekhaya usebenze. Lizulu takhumbula. Look at this great honor. Nasi isitukulwane saJesu. Mfake icala lekabani wakho. Tamara. Yini Tamara ngabeketela. Ngathi ngoba kufuna ungahamba peru. Wathi ngadifihla letinto ngishone bakithi. Nangimabuye emendweni. Wabinza. Wazi uNkulunkulu wamnika liso wathi mvana nami ndaba ukuthi namuhla. Amen. Lazi kude longavimba licebo la bonke labahlala babeketele kuNkulunkulu. Banamathele uNkulunkulu banemvuzo lomkhulu. Wena uNkulunkulu sikhuphulele naleni. Wabuye wase usikhuphulele naleni. Wakhushulelwe naleni. Uma kubalwa abafati. Uma kubalwa isitukulwane saJesu. Tamara number 1. Ngithi temine ngengqondo yami bengathi Eva, bengathi Sarah, yabo bengathi Rebecca. Bengathi Rachel. Ngambani phela leya ngoba leyo neyewahlu yanakho nje. Lathi lizulu no. Angisho sibenda kabi nabani. Kodwa lathi izulu we want to honor this woman. We want to do what? We want to honor this woman. Sesimfaka uqala lona kunjana nje na Juda. Watala bo Perez balazara unina wabo bekumthama. Ngaze ngakhumbula lo mnye umfati wesibili ekusamkhulume ngayo. Betsheba. Ngoba sikhathi simfundisa nhlakeni ngabo. Lizulu umzalwane litakubhadala. Uyanda often wonder ngaze ngacacwa umfundisi ukuthi yenkosi kwenziwa yini lo mfati lona tsatala inkosi Solomon. Uyaphi lo mfati innocent akafanele indvodza le ibe umniselwe ukuthi nanamuhla silonjalo impela kwathi uma kucala impi lapha eUkraine ngamangala Zelensky uma kamemetela amemetela event lakhe ethi onke madvodza ababuyi kutotrainelwa impi nange maRussia sihlasela. Abazange bitwe bafati. Empini kuya ini na kuya madvodza. Amandla ekulwa impi avalele emadodzane noma ngabe siyathanza sithatha. Angisho ukuthi bafata abangede ba recruit bajoyine impi. Angisho njalo angisho by no means am I saying that, but uma seyishisa impi ngemadrodzane mina empini. Ngako Jesu athi ngikhalela eni
wathi bafati tikhaleleni nini nebantwana benu wathi ngikhalela abafati labada nalabayobe batethwele ngaleso sikhathi ngetinsuku tekugcina why akhalele bafati ngoba bekade usibafati vulnerable vele lapha nakunjeni iUkraine la yena kunjeni la emfundisi kaIsrael ithi mayifika iHamas ya-target abafati nebantwana kwathiwa naku lokho kwakhulunywa uJesu emajuda no ayeke kakhulu kwa-target abafati nebantwana kakhulu amen target abafati nebantwana uyatigezela akafanele empini ude vele kwagezwe imifule esikhule esasigeze imifule fika nyalo lemfegeze in fact kanti sisakhula wangaqala ukugeza endlini mawuhambeka ngakushaya kabuhlungu kabi uthi umfelo kade imgeze endlini konje sikhule sewasebakho ema-bathrooms sasiyangikona kugeza endlini gezwa lapha ngaphandle khumula usizanza ngeza ananzana ukusisemini there was nothing wrong sambe siyemifuleni siyogeza nakwami geza endlini umfelo kade kunetinto nje tathi tabu sasingatente datingantiwe kusakho uyageza vele ukufela kade ivele naka-Israel cathi kwakuthabu uthi ungigeza endlini awusiwumfelo wakhe phela uyodigezela ngaphandle amen asiyangibona lana kangayi impilo Jesus sikhathi seke emthandazweni angiyemthandazweni Nkosi ayingisita inkosi ayingende njani ayingisita sikhathi seke esonveni lilanga leke esonveni ngide ngayo esonveni hambile emadrutha sempimbi hleli David akayi wangena Sathane angathi just sithi singasho njalo not that you are promoting Satan but kwatholakala lithuba athola lithuba Satan lo mfati udelicala kufanele ageze every day fanele ugeze kude sono sakhe angithi bethi wambona David inkosi kude manje kwala kude emandla ani angisho ukuthi labo boss ungabokwala ubokwala laba promotana nelicansi ubokwala uvele nje mtshetha ngwedi lokho noma ungathatha othi angikwendi lokho hamba komkakho mfotsanzini uhamitha siyatenza wathi David ebengacotsi kumthatha lo mvumo noma ngumbona muhle bengine last ngoba ilast nelithando kwehlukene bekanani bekane last kwavuka ilast inkhanuko zange ivuke lithando wasewenda liso iyafindutha seyatenza ayibulala imvutho ngise abhale incwadi ayibeke buya kwitongena kumkakho wathi imvutho nike sikhathi sembi lesi emadoda onke sempini mina sengongena neke siso sikhathi selakushaya lesi siso sikhathi sekujabulisa lesi kuthi ngikhuluma imfundiso
Kodwa ngisho something kodwa ngisho something. Siyakulento bazalwane. Netinto kumele sitigweme. Mhlawumbe uzotholisana nami na. Mina ngakufela. Funa isikhathi sekuthwalisana na Jesu. Kwangase beyithi le ndvodza isikhathi salenti. There are things that I'm not going to do. Ngoba thina emaKristu siyathi kuthi lesi sikhathi salenti siyakuso. Soon sizabe singena kuso. Thina kumele sitigweme. Noma ngabe sithanza kangakanani. Amen. Amen. Yeah, what's Uriah nothing doing? Wangangena wabona David etsangena wabhala incwadi watshela umphathi umkhuzeli wempi uthi lona mdekela imbishi sakho. Wayinika yena lo. Ngekwethembeka. Ngekwethembeka. Lizulu lendaja. Wahambisa incwadi wefika wafa empini. Wamdala umbana Seta wenda njani umbana Bethsheba wamdala umbana Bethsheba umbana wenda njani bazalwane umbana washona waphinza futhi wadala wesibili lo wesibili waba inkosi waba yini inkosi. David watala uyathi David unebantwana labaningi bazalwane nebafati bakheleka bathi somela yena likabathanza usho njalo umfundisi wami bekathi kulabafati bakheleka bathanzako ambonile umfana lekade abayinkosi kodwa uNkulunkulu wathi ngakulaya ndawumtala kunami lo utelithando naye wamhawukela utawutalwa nguye wase ngitawubusisa nangu wamthatha ngendluzula angafuni walivala ihlazo lakhe uNkulunkulu lihlazo lana kunjani lana kunjani la Bethsheba lavaleka walivala uNkulunkulu wathi nawe sengifaka legele labo Tamara sotawuba isitukulwana sa Jesu sotaba isitukulwane sabani Sa Jesu. yabona David wasemhlolo wami kanjani ngoba nathi yethandwa kami tingitalele abantwana labahle ngibathanza siwakhweshela eceleni kude sona lesingadusikhokhwe khweshisela eceleni akhweshiselwa kuphi wathiwa wakho umfana ngiSolomon ngiyathanza le verse asolifunze verse 6 amfunze funza verse 6 khona lapha kuMatthew chapter 1 verse nakho njani Jese watala inkosi David. David watala Solomon umtala kubani David lo Solomon Unina abe ngumfati wa Uriah. Yewe na David utala inkosi bafati bebantu liBhayibheli linjenje liqiniso bazalwane liphinde ngiyathatha asiye wakho lo mfati David ngumfati wa Uriah tala inkosi yaba seliphelele Jesu kanala abantwana abatalwa bafati bebantu bamgcoba yebo ezikweni fata kana umfana kana cha sikwathi ngikuqaka ukutshengisa simfana kana cha yathi imani David ngabe ezulwini makamaye emfundisi yomana bani nathi Uriah uyawuthumela nemkakhe
Ngathi yena kusewanti kanje. Sekubitwa igenealogy yaJesu. Sayimisa ngoba le-earth ama-genealogy ayawubitwa. Ingakho nje kumele sende kahle. Sisesemhlabeni. Sibanake tihlobo tethu sibathanza. Sitithanze sitendele lokuhle. Kakhulu tihlobo tengadi. Noma temenvo noma tekidagita siphuma khona emakhala sitalwa khona. Ngasho nje mina ngiphilela yami impilo naye katibonele. Ngoba lezulwini kuyawubitwa ema-genealogy. Sithe Uriya kuyawuthiwa Sheba. Attraction to attraction. Manitele nemvusa yakho. Uphethe ngcobe no sesihlaleni Nkosini. Asihlaleni it's a challenge bazalwane. Bengisister uchubeka nalo nakhonjana bazalwane. Kepha isikhathi siyangishaya nami gwaqini siyadansa uhlungu. Tolo ngicela semfika late emsebenzini sengibiteleni imoto etongithatha. Amen bazalwane. Amen. Oh,